ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama ore mana yanjye reka ndabivuge ko ngukunda cyane rwose kunda ndakubwire mukama turagushimiye cyane mukama kuko ni wowe soko ry'ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye kugira ngo bushobore kubaho bwidegembya mu kuri no mu rukundo turagukengurukiye rwose kuko tuvyuye ngo nimuze mu nsenge ndabagabe ndabaganze ndabagabe ndabagaburire ndabagabe kandi ndabateturire makuba yanyu y'ubwoko bwose turashimiye mutima wawe mweranda we wadukomye ngo byuka musenga Imana ngo byuka muri nazi Imana ngo byuka mushimagize Uwiteka nyagora ku ngoma turagukengurukiye Yezu kuko iyaba utatugumije mu rugwaro bavugwa ukweranda umwasi yari gutuma dusinzira rwose cyangwa tukagwarira mu itiro umwasi yari gutuma tumererwa n'abisaha saa 9 muri rizamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12 n'ibyari kutworohera kubyuka none rero utatubwira ndamani mwe rudende mwebwe soko ry'iminezero yacu y'ubwoko bwose mwebwe soko ry'agahimbare gakuraho agahinda mwebwe soko ry'ibyishimo bikuraho imibabaro mwebwe soko ry'imihezagiro ikuraho imivumo mwebwe soko ry'urubyaro rwiza rukuraho ubugumba n'urubyaro rubi mwebwe soko ry'igikundiro gikuraho icankiro mwebwe soko ubudahangarwa bikuraho akavuyo mwebwe soko ry'urukundo n'igikundiro bikuraho urwango n'icankiro mwebwe soko ry'amagara meza ukuramba n'ukuranirwa bikuraho amagara make no kugoyagirika no gukenyuka turabaramukije amahoro ramutsa nawe amahoro mu marangamutima yacu ramutsa nawe amahoro mu biganza byacu tugera n'Imana imwe rudende ku mugaragaro kuko ubundi ho ihema ryawe ryari muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo rizamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12 twebwe abahisemo kuzohora tuza kuramutsa mukama twebwe abahisemo kuzohora tuza gukikiza altari yawe nyeranda mukama twebwe abahisemo kuzohora tuza gutangarira ubwiza bwawe twebwe abahisemo kuzohora tuza mu nama zawe kugira ngo utugire ibikoresho utugire uko wifuza ko tumera turavuze ngo urakaninaza mu buzima bwacu urakaninaza mu buzima bwacu uko turaje kuvoma
kandi ntuduhe ibirohe. Uko turaje kuvoma kandi ntuduhaya twuzuza inda. Uko turaje kuvoma kandi ntuduhaya tubohera ubuzima. Uko turaje kuvoma kandi ntuduhaya dutetereza. Urakani naza mu buzima bwacu kuko ni wewe kinezero cy'ubuzima bwacu kandi ni wewe mutananirwa, ni wewe mweranda wa Israeli. Urakani naza muri twebwe kuko muri byose na hose hari icyo tugabaniye turi kumwe nawe, hari icyo tugabaniye tugendana nawe, hari icyo tugabaniye tuganiriye nawe. Turaje ngo tugabane mu izina rya Yesu Kristo. Ariko kuko kakanu ko kubyagwa n'umugore kakidukurikirana kakishidushira mu ntege nke, tubanje kwisabira ikigongo ku bicumuro byacu byose, twisabiye ikigongwe ku ntege nke zacu zose, twisabiye ikigongwe ku mibabaro dushobora guteza umutima wawe nyagora ku ngoma. Tugirira imbabazi, tugirira imbabazi, tugirira imbabazi. Tugirira imbabazi uduteturure mu makuba y'ubwoko bwose. 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 Tugirira imbabazi, tugirira imbabazi. Tugirira imbabazi usenye ibyo byose bigambiye gusenya ubuzima bwacu. Kabayezo amaraso yo muri uyu mwanya ndayambaje ngo tubohoke. Ndambaje amaraso yo meranda kugira ngo imyuka mibi yose ifashe ubwonko bwacu tukumva turambiwe ituveko. Ndambaje amaraso yo meranda kugira ngo imyuka yose ifashe imitima yacu tukumva dufite ubwoba ituveko. Ndambaje amaraso yo meranda kugira ngo imyuka mibi yose ifashe ubuzima bwacu tukumva duhorana umunaniro ituveko. Ndambaje amaraso yo meranda kugira ngo imyuka mibi yose ifashe ibiganza byacu bikanka ko twumvira Imana mu kuyigerageresha ibyo dusabye ko tuyigerageresha ituveko. Ndambaje amaraso yo meranda kugira ngo imyuka mibi yose ifashe ibirenge byacu bikaba ko twosengera rimwe n'abandi ngo duhereze rimwe n'abandi, bikanka yuko twobyura umutwe ngo dusenge, twatangura gusenga canke twagira kigoro ngo twisonze twatangura kwayagura no kuranuka no gusonza no kuburagizwa mu buzima bwacu. Ndambaje amaraso yo meranda ibyo byago byose tubikugweko. Twarasobanukiwe ko ari amayeri ya shetani, twarasobanukiwe ko ari amayira mabi ducishwamwo n'umwasi, uwo mwuka mubi yo mwemu mbi iza kutubuza gusenga, iza kutubuza gutangarira ubwiza bw'Imana. Mw'izina rya Yesu Kristo tuyikugwe ku bwobwo bw'Imana, mw'izina rya Yesu Kristo irandugwite. Turi abana bo gusenga Imana yacu, turi abana bo guteramira umwami wacu, turi abana bo kuganira n'umukiza wacu, turi abana bo kwishimana n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Urakoze maraso meranda Yesu Kristo kutubohora ibyaha byose amashetani yadusamarije mu ijoro, icyanzo yaciyemo, akaryango yaciyemo, turakugaje igufuri yitwa kubohoka. Mu izina rya Yesu Kristo umwami mukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu, mwabitekerezo bibimwe, webwe mutwifuriza impanuka mu mwuka niyo mu bigaragara, webwe mutwifuriza urupfu rw'agashinyaguro, webwe mutwifuriza umubabaro, webwe mutwifuriza agahinda, webwe mutwifuriza ko ubugome bugaragara kuri twebwe. Mu izina rya Yesu Kristo turi abana b'Imana, turi abana b'umutegetsi, turi abana b'ubugingo, turi abana bo kunezerwa, ntabwo turi abana bo guteterwa. Urakoze nyagora ku ngoma, urakoze mwami w'abami, urakoze kibasumba kizima, urakoze rutare rw'ubuzima bwacu, urakoze kumigisha n'imezagiro byose uzaniye ubwoko bwawe. Abana babyutse kuguteramira, abagwaye muri bo nubakize, ababoshiye muri bo nubabohore, abarushiye muri bo nubaruhurire. Shingira mwami Imana kuri aka kigoro ko kubyuka gusenga, shingira mwami Imana muri aka kigoro ko kubyuka kugutazira, shimira mwami Imana kuri aka kigoro. Hari ababyutse kuraguza, hari ababyutse guterekera, hari ababyutse kubandwa, hari ababyutse kwiba, hari ababyutse kuremenanya. Nyagora ku ngoma mwami Imana, hezagira ibirenge byose biri gutanga inkuru nziza, hezagira ibiganza byose biri gutanga
gutanga inkuru nziza. Hezagira akanwa kose kari guhezagira, hezagira akanwa kose kari gusenga. Bohora ingingo zashizwe imbere ya altari yawe nyeranda, bohora amarangamutima yacu, bohora amarangamutima y'abacu, bohora zana ibyishimo, bohora zana umunezero, bohora zana icyo kurya n'icyo kwambara, bohora zana amagara meza, bohora twengesha imitima yacu, bohora tera iteka mwami Imana nyagora ku ngoma, bohora imitsi yazibye zibura, amagufa yumye subiza ubuzima, inyama zamaze kononekara subiza ubuzima, ubwonko bushaje subiza ubuzima, imigongo ishaje subiza ubuzima, ibirenge bishaje subiza ubuzima, ibiganza byangiritse subiza ubuzima, ubuzima bwangiritse subiza ubuzima, ingwara zose dukize Yesu, ingwara zose dukize Yesu, ingwara zo mu mutwe dukize Yesu, ingwara z'amaso dukize Yesu, ingwara zo mu matwi dukize Yesu, ingwara zo mu mazuru dukize Yesu, ingwara zo mu mitsi dukize Yesu, ingwara zo mu kanwa dukize Yesu, ingwara zo ku rurimi dukize Yesu, ingwara zo mu mihogo no mu magage dukize Yesu, ingwara zo mu kamirambeke dukize Yesu, ingwara z'amayoberane dukize Yesu, ingwara z'umushishito dukize Yesu, ingwara z'igitigu dukize Yesu, ingwara z'ibitugu dukize Yesu, ingwara zo mu nyama dukize Yesu, ingwara zo kuvunagurika gucika inkokora dukize Yesu, ingwara mbi zo kutagira icyo tukabakaba ngo tukimurane kabiri dukize Yesu, inyatsi zose dukize Yesu, inyatsi zose tubohore Yesu, inyatsi zose dutandukanye nazo Yesu, inyatsi zose zirukane Yesu, inyatsi zose zirukane Yesu. Ingwara zo mu mutima dukize Yesu, ingwara zo mu mutima dukize Yesu, ingwara z'ugwagasha dukize Yesu, ingwara z'amafyigo dukize Yesu, ingwara za diabete dukize Yesu, igitigu cy'ubwoko bwose dukize Yesu, imigera y'ubwoko bwose dukize Yesu, imigera y'ubwoko bwose dukize Yesu, ingwara y'amafyigo dukize Yesu, ingwara y'amafyigo dukize Yesu, ingwara zo mu nda dukize Yesu, ingwara zo mu nda dukize Yesu, ingwara zo mu nda dukize Yesu, ibihimba byangiritse, ibihimba byacu by'inyegeje byangiritse dukize Yesu, ugucika intege dukize Yesu, Yesu dukize, Yesu dukize, Yesu dukize, amahemoroyide dukize, amahemoroyide dukize, amahemoroyide dukize, umwumira wose dukize Yesu, ibyimba byose dukize Yesu, mudutuye tujyana umukoro dukize Yesu, dukize Yesu, dukize Yesu, dukize Yesu, dukize Yesu, ama-infection yose dukize Yesu, ubucafu bwose buri mu maraso yacu dukize Yesu, ubucafu bwose buri mu maraso yacu dukize Yesu, ubucafu bwose buri mu maraso yacu dukize Yesu, bibyimba byo mu gitereko dukize Yesu, bibyimba byo mu gitereko dukize Yesu, bibyimba byo muri kanseri ya koridoriterisi dukize Yesu, kanseri y'ubwonko dukize Yesu, kuvungagurika umushatsi dukize Yesu, kunuka k'urukoba dukize Yesu, ingwara y'amenyo dukize Yesu, dukize Yesu y'imitsi, dukize Yesu ama-insuffisance veneuse, dukize Yesu urugwagasha, dukize Yesu y'indugwe, dukize Yesu nyagora ku ngoma, dukize, 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 dukize buri kintu kimwe cyose cyangiriza ubuzima bwacu, aho amaraso atagera mu bihimba babwirizwa kugeramo, aho amaraso adatembera neza, aho umubiri wacu abasirikare b'umubiri bavunaguritse, icyabavunaguye tubere scanner iri hejuru y'andi mascanner, dukize Yesu muri saa turabikwisabiye, dukize Yesu muri saa turabikwisabiye, inzangano zose dutabare Yesu, inzangano zose dutabare Yesu, ukunaniranwa k'umugabo n'umugore dutabare Yesu, ukunaniranwa k'umwana n'umubyeyi dutabare Yesu, ukunaniranwa k'umukozi n'umukoresha dutabare Yesu, ishari hagati y'abavukana tubohore Yesu, inzigo hagati y'ababanyi dukize Yesu tubohore Yesu, iminaniro dutegwa nabo dukunda batwiyorobeka ko dutabare Yesu, tubohore Yesu, dukize Yesu, duteturure Yesu, tugwanire Yesu, turi
turinde Yezu nk'imbone y'ijisho ryawe ukwibagira cyane tutazi icyo bipfa ko dutabare Yezu gusoba aho turyamye dutabare Yezu ukugira insuffisance veneuse nukubaho tudashobora gukontrola ibimba byacu ubusambanyi butwugarije tubohore Yezu amashetani yirukano yakure muri twebwe akaboregwe katwugarije tubohore Yezu ako kabigakure muri twebwe ugukekeranya ububasha bw'Imana biturungika kuraguza tubohore Yezu ubwibone butwugarije tubohore Yezu ububegito butwugarije tubohore Yezu ibisokuru bibi tubohore Yezu karande mbi tubohore Yezu karande kuvuga nabi tubohore Yezu karande y'umujinya tubohore Yezu karande y'icangiro tubohore Yezu karande y'ukujuragirika tubohore Yezu tubohore Yezu ukuburagizwa tubohore Yezu tubohore Yezu kuburura uburagamo tubohore Yezu tubohore Yezu kubura umwizigirwa mu buzima bwacu tubohore Yezu tubohore nyagora ku ngoma Isa 9 tubohore kubura gitabara tubohore kubura kiremesha tubohore kubura umurengezi tubohore kubura ugutwenza tubohore kubura ukwitaho tubohore kubura ukwitwareka tubohore Yezu tubohore mukiza tubohore neturuye tubohore mwami Imana tubohore nyagora ku ngoma tubohore Yezu tubohore Yezu tubohore imitego y'umwasi dusimishe Yezu umwongo uhuma udusimishe Yezu umudugu tunaniza udutambutse Yezu nutubera akabando Yezu nutubera agakoni Yezu nuduteturure Yezu Kristo mwana w'Imana nzima nituje gusemera nk'uko impumyi Bartimayo yasemereye niryo ba Petero barayigije inyuma niryo ba Petero barayicecekesheje ariko mu isi y'umwuka nawe arahari ariko mucecekesha kuko wari wamaze kumwugurura twugururire tukubwire Yezu tukubwire Yezu tukubwira kari ku mutima ubwoba buhera tukubwira kari ku mutima dufunguka tukubwira kari ku mutima dutabaga tukubwira kari ku mutima duteturuka inyatsi z'ubwoko bwose dutandukanye nazo Yezu hari inyatsi zikomoka ku bisokuru bibi biguma baza kurekera ibyo basogokuru batongereye kuri ubuzima bwacu tubohore Yezu turakwishikanyeko tubohore Yezu turakwishikanyeko tubohore Yezu turakwishikanyeko indoto mbi ziri mu busambanyi indoto mbi ziri mu busambanyi indoto mbi ziri mu bugome indoto mbi ziri mu bubeshi indoto mbi ziri mu rusaku indoto mbi ziri mu mujyana indoto mbi ziri mu ububegito Yezu Kristo mukozi mwiza imburano z'urutavana ko dutandukanye nazo Yezu ubugome bwose bwa shetani dutandukanye nabwo Yezu turambuye amajambo twatongere ko nabangushe ku buzima bwacu umusaya twatwawe nabo twaryamanye umusaya twatwawe nabo twaboregwanye umusaya twatwawe nabo twajanye kuraguza umusaya twatwawe nabo twahaye icizere mu marangamutima yacu bitubohore Yezu bireke kuduteza umwuka w'igisuzuguro bitubohore abo twabyaranye bakaduta batubohoreko abo twabyaranye bakatwosha nabi batubohoreko abo twabyaranye bakadusuzugura batubohoreko turiyambuye imikorere yabo yose abo twaganiriye bakaba mu bwongo bwacu uyu munsi bakaba baragutaye bagendera kwa rumenyi turitandukanije nabo abo twaganiriye bakaba bapfuye batihanye ibyaha byabo bahora mu ruzerezi imyuka yabihoriza kutugwanya imyuka yabihoriza kuduteza icankiro imyuka yabihoriza kuduteza ibisuzuguro imyuka yabihoriza kudutega ngo tugire impanuka imyuka yabihoriza kuduteza ubwoba ngo naco tuzovamo bw'izina ryawe Yezu Kristo mukozi mwiza twimatanuje nayo twibohoje kuri yo ndetse turanabavutse n'amazina uvuze izina ati nditandukanije na runaka mutandukanye nawe uvuze izina ati nditandukanije n'icyahiki mufashe Yezu ni wewe
ingene uvurira mu ibanga umuntu ukamuvura indwara zose yaragwaye. Ndatangaza nuko wavuye umugore yaramaze imyaka 12 ava amaraso. Ndatangaza nuko yabonye ko umwana wa Yetiro yapfuye kandi Yetiro ariko arabundabunda kwera ubwiyorobetsi bw'umutima wiwe naho yarumuhereza nkuko mu sinagoga runaka. Ariko Yesu ubuntu bwa natwe butubeko muri Yesu Kristo atarobanura ku butoni ngo muri ubutatu bweranda Imana imwe rudende ngo wese agize umwete wo kubarondera mu ijambo ryanyu ngo wese agize umwete wo kurondera mu maso hanyu heranda ngo araharonka. Turaje nka bene Kora tuje gukikiza altari y'umukama. Turashaka kuharonka icari cy'uduswi twacu. Turashaka kuharonka umusego twisegura. Turashaka kuharonka kakazi ko muri etaje umunyashune mu kazi yubakira Elisa. Turaje kuhabohokera. Turaje kwanga ko Yezeri yimikwa kubera twebwe. Turaje kwanga urupfu rw'agashinyaguro. Turaje kwanga urupfu rw'agashinyaguro. Turaje kwanga icyaha kuko kibyara icyago. Turaje gusomborotsa inema z'ubwami bw'ijuru zitwuzure. Turaje nyagora ku ngoma. Turaje mwami w'abami. Turaje gutazira. Turaje kuninaza. Bohora ubuzima bwacu. Bohora ubuzima bwacu. Aho dufise icyangiro duhiga ikundiro. Aho tugendana umubabaro duha umunezero. Aho twugarijwe n'umujinya duha agahimbare. Aho twugarijwe n'ubukene duha inzahabu n'ifeza. Aho twugarijwe no kugenda gusa twambike tubegwe. Aho twugarijwe no kuvuga nabi shiramwe amajambo y'ineza muri twebwe. Aho twugarijwe no kuyebura shiramwe ibyizigiro. Aho twugarijwe n'ibicurane mwami Imana nyagora ku ngoma zibura imihoro yacu yemero. Zibura imihoro yacu yemero. Zibura imihoro yacu yemero. Umwana wari karagusanga umukize constipation umusikize kugumbiza mugirire neza ndasiyo ngwara hemoroide ndase kandi ndayangirije ndayiranyuranye n'imizi byo kurya byorosha ubuzima bwacu byo kurya bikenewe mu buzima bwacu rabizi bidushira imbere abaryo turya gusa biduhe nkuko mu isi y'umwuka twahisemo ko amaturiko turafungura ku ijambo ryawe. Twahisemo ko muri restaurant komera Kristo ni muzima tutigera dusonza tutigera tugwabira buri masaha 3 duhezagire duha umugisha duhigishimo duhigikundiro duha amahoro duha umugwiza. Turinde kubabara twikure ku umuka w'ubugumba twikure ku umuka w'icangiro nitushaka guhera iwacu. Muhamagaro wacu nuko gukorera twubatse. Muhamagaro wacu nuko gukorera twubatse. Muhamagaro wacu nuko gukorera tubyara tugaheka bitwihere. Uwo mwana wari karagusenga nkuko mwihere ubwo buzima mwihere uwo munezero wasizweho n'ukuboko kwawe. Mwihere mwami mwihere mwami mwihere mwami mwihere mwami mwihere Rutaro mwihere Kibasumba mwihere urakoze nyagora ku ngoma. Urakoze kibirenge kizima. Urakoze rutare rw'ubuzima bwacu. Urakoze ku nzira y'umunezero uciye ku buzima bwacu. Urakoze ku mwuka w'urupfu uri kwirukana ku buzima bwacu. Urakoze ku migongo uri kuragorora. Urakoze ku mafiti uri kurasubiza ubuzima. Urakoze ku migongo uri kurabaga wewe nyene. Urakoze ku birenge uri kusubiza ubuzima. Urakoze ku biganza uri kusubiza ubuzima. Urakoze ku ruhango uri kushira kwigikundiro. Urakoze ku myenda ugiye kwishura abagore 3. Urakoze ku myenda ugiye kwishura abagore 3. Urakoze ku myenda ugiye kwishura abagore 3. Barabavuze ngo Imana senga ni mwiyereke. Barabavuze ngo Imana ico cya 10 ni mwiyereke. Bavuze ngo Imana ngo yizigiye. Bani gute yamuretse ngo amaramare byaye kwa kabaka amafaranga. Imana iraje kuzibira kanwa k'intare. Imana iraje kwemeza abanyakinyoma. Komeza ushima Imana. Komeza ushima Imana. Ntabwo umwana warawaguwera. Ntabwo umwana warawo kuguma kabo maraso. Mwizina rya Yesu Kristo. Mwizina rya Yesu Kristo amaraso n'ubugingo. Nahaguruka umwana wamere neza. Amasashi y'amaraso amaze kumutera arahagije.
urakoze Yesu Kristo umukozi mwiza, urakoze kibasumbanye n'ijuru n'isi, urakoze ko imishishi itari wowe uyibaganiye agira icyo twumva, urakoze kuri uyu mwana w'imyaka 19 yarafise ikibazo cy'umushishito akagira ikibazo cy'amagara make kubera indwara imwishijemo, urakoze kuri uryi ugiye kumukurako, urakoze ku magara meza agiye kugira, urakoze ku bwenge n'ubutwara agiye kugira, urakoze ku kamaro azogirira igihugu cyacu ndetse n'umuryango wose. Yesu Kristo umukozi mwiza, komeza ukiza ubwoko bwawe, komeza ubohora ubwoko bwawe. Ndagushimiye kuri abahungu 2 n'abakobwa 4 ukijije kwisambanya, ukijije kwisambanya, ukijije kwisambanya, ukijije kwisambanya, byari bibaruhije, byari bateje ingwara nyinshi, byari bibankirije, bagusaba ariko shetani yari berimo, yaguma inokeza ubugingo bwawe, yaguma inokeza ingingo zawe, yaguma itera ingingo zawe. Urakoze ko wirukanye shetani mbi, urakoze kwituriwe n'amaraso yawe meranda, urakoze ko bagiye kuboka kandi bazogushingira nawe 3 muri bo. Urakoze Yesu Kristo umukunzi mwiza, urakoze rutare rw'ubuzima bwacu, urakoze kibasumba kizima, urakoze kuri uyu mukristo ugiye guhakaza kare kagora ninekera ku mutwe, urakoze kugiye kumuhakazi bazomwizera akamenya ingene abaho n'ingene yiyunguruza. Urakoze Yesu, urakoze rutare rwanje, urakoze kuri umubyeyi yarafise umubabaro ku mwana we wadashaka kuronka musabira ishuri, none bigiye kwemera, bigiye gukundikika kandi biciye mu muco bidaciye mu manyanga. Urakoze Yesu Kristo umukozi mwiza, kuri abakobwa 4 bagusaba urugo kandi ugiye kuruba, 2 muri bo babyariye iwabo, uwundi umwe afise ingwara imutura hasi ariko ugiye kumukiza kandi umwubakire urugo. Yesu ndagushimiye cyane, Yesu ndagushimiye mukiza, Yesu ndagushimiye kibasumba kizima, ndagushimiye kuri umugore w'imyaka 47 ugiye gurubyaro. Urakoze mukama Yesu kugiye kumugarukaniramo umunezero w'urugo, wari waragiye umunezero w'urugo, ugiye kongera kumuha agaciro, ngaho we yaragiye hanze biranka ariko wowe ugiye kumuha urubyaro ku mugore w'isezerano. Ndagushimiye Yesu, ndagushimiye mukiza, ndagushimiye ko ari wowe twubakira naye, ndagushimiye ko ari wowe wirukana abarozi ku buzima bwacu, ndagushimiye ko ari wowe duha ubutunzi, ndagushimiye ko ari wowe uturarira, ndagushimiye ko ari wowe duteturura, ndagushimiye ko ari wowe dushira kure y'amaboko y'abagome, ndagushimiye ko ari wowe wanga ko badukerera, ndagushimiye ko ari wowe wanga ko baturasa, ndagushimiye ko ari wowe wanga ko batuniga, ndagushimiye ko ari wowe dukingira urupfu, ndagushimiye ko ari wowe dukingira amasanganya. Hezagirwa, 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 hezagirwa. Urakoze Yesu kuko mwisi y'umukuduhaye beki, urakoze Yesu kuko mwisi y'umukuduhaye ubutabazi. Isaha tugusenze twizeye ko inyenyeri zacu zari zarafukiranywe n'imyuka y'abarozi, inyenyeri zacu zari zarafukiranywe n'ibyaha twakoze, uyu munsi zigiye gufukurwa, uyu munsi zigiye gutwikururwa, tugiye guhagara twemye tukuninaze, tugiye guhagara twemye tugushingira inahe. Urakoze nyagora ku ngoma, urakoze mwami w'abami, urakoze kuri umwana wawe yagusabye ngo umuduzi garade baramurenganije ngo akora akazi kenshi ariko agahembwa amahera make. Urakoze kugikundira ugiye kumushirako, urakoze kumushara agiye kongerwa, uwundi urakoze kuko ugiye kumuhindurira akazi. N'abana b'abakobwa 2 umwe yabyariye iwabo kandi ni watunze umuryango we wose. Mu izina ryawe Yesu Kristo umukozi mwiza, ndagushimiye kudukura kwiga isuzuguro, ndagushimiye kutubohora amarangamutima, ndagukengurukiye kuri uyu mugore agiye gusubiza hamwe n'umugabo wiwe, ndagukengurukiye kuri uyu mugore agiye gusubiza hamwe n'umuryango w'umugabo wiwe, ndagukengurukiye kandi kuri uyu mugabo agiye gusaba imbabazi ku mababaro yateye umugore wiwe. Ndagushimiye Yesu, ndagushimiye mukiza, ndagushimiye kuri aba Kristo 4 batari bafise Kristo, bari babangikanije Kristo bagiye gutibeko byabo. Ndagushimiye ko amasakoshi bagiye kuyanga bakayangiriza bakayaturira, kwagendeyemo ibiheko byinshi, hagendeyemo ibigirwamana byinshi. Ndagushimiye nawe kugiye kumwambika umwambaro w'urukundo, ndagushimiye ko 2 muri bagiye ko akoze ibimana, ndagushimiye ko bagiye kukuvugira, ndagushimiye ko bagiye kugukorera, ndagushimiye ko bagiye kugushingira inaye. Ndagushimiye, 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 ndagushimiye Yesu, ndagushimiye Yesu.
Yesu ndagushimiye kuko winjiye mu bwato bw'imitima yacu ko tugiye guhembuka tugiye kutakujyajyanya tugiye kutagusuzuguza tugiye guhaguruka myuka mibi y'ubusambanyi myuka mibi yakaboregwe ndagushimiye kuri abana bawe utandukanye ushize urwango hagati y'uwo mugore n'abagabo bamwiruka inyuma bazomwanga kandi bamwangiritse ntibazongera kumugurira ikintu na kimwe ntibazongera kumugabura ntibazongera kumuha ibyanywa kuko muri we hariyo ubutunzi bwawe ni kugira ngo abanza aza kwegere abanza kubitika heregwe abone ndagushimiye ko umutandukanije n'ibyo bigabo byamwiruka inyuma ndagushimiye ko umutandukanije n'ibyo bishetani byari byarihishije mu bana aribyo bimugendera aribyo bimurongora aribyo bimusambanya aribyo birara biramugendera mu ijoro bikamubuza amahoro bikamubuza umugisha bikamuhoza mu ruhombo bikamuhoza mu dutungwa twe na cetunga ngo cemere ndagushimiye ugiye kumukura kwizo nyatsi bamuha amafaranga mugana ce yakoze akiretse kuboregwa gusa bamuha amafaranga mugana ce yakoze akiretse kurundi bihuzu gusa ndagushimiye kugiye kumuha ubutunzi nyabutunzi ndagushimiye kugiye kumuremura imitwara afise ndagukengurukiye kuri abarundi babiri bafungiwe mu bihugu bibanye ugiye gufungura kandi ndagushimiye kugisuzugura ugiye gukura kuri umwana wawe ari mu mimba ndagukengurukiye ko nyene ugiye kumurenganura ndagukengurukiye ko nyene ugiye kumwambika ipete ndagukengurukiye kugiye kumugira nka Yosefu kwa Farao mu Misiri ndagushimiye kugiye kumugira Samuraga wo mu gihugu cyacu Burundi ndagushimiye mwami Imana nyagora ku ngoma ugiye kumushira ijambo mu kanwa rizotwubaka rizubaka isi rizubaka igihugu ndagushimiye kutarabya ubuto bwiwe ndagushimiye ko warabya ugutaka kwiwe ahafukamye mu mfuruka ahafukamye mu mimba ahafukamye mu gasho naho nyene umukiririje naho nyene umuherereye ipete naho nyene umuherereye igarade ndagukengurukiye ugiye mu ijuru kuri umugore ariko ararira ati nkuriki igisuzuguro ndagushimiye kuri umwana wawe karavuga ngo niwemere ko urugo rwanje rusambuka yarabeshe ariko mubikiye ibanga mubabariye kucaciwe mubitsemo ubutunzi umuryango ukeneye ndagushimiye Yesu ndagushimiye Mukiza ndagushimiye Kibasumba ndagushimiye Murengezi ndagushimiye kuri umwana ugiye gukiza igikagwe ndagushimiye kuri umwana ugiye gukiza urubanda ndagushimiye ku bana batandatu ukigiye gusoba aho baryamye barengeje imyaka 8 mwafise 13 unafise 24 unafise 9 unafise imyaka 30 ndagushimiye ko mukijije ico gisuzuguro ndagushimiye nyagora ku ngoma ndagushimiye ku kwibuka uri kuratanga ndagushimiye ku bwenge uri kuratanga ndagushimiye ku marangamutima uri kurabohora ndagushimiye kuri umwana wawe yaragomba kwiyahura kubera icankiro yaragomba kwiyahura kubera ibitutsi by'umuryango wiwe none ugiye kumuha ubuzima kandi bw'icubahiro ahubwo nk'uko Dawudi byagenze niwe nawe agiye guhesha agaciro umuryango we nabo bari baramutaye urakoze Yesu Kristo umukunzi mwiza urakoze bwihisho bwacu urakoze udukura mu rudigiri rw'ibigeragezo urakoze kuri umukristo ugiye gukiza umusonga afise watungera mu mutwe yari amaraso atagera mu bwongo bwiwe none ugiye kumutabara yari amaraso atagera mu bwongo bwiwe none ugiye kumutabara yari amaraso atagera mu bwongo bwiwe none ugiye kumutabara tabara nyagutabara tabara mwami nyeri ijuru n'isi tabara Kibasumba tabara Kibirenge kizima tabara rutare rw'ubuzima bwacu tabara ndagushimiye kuri uyu mwana wawe atarazi gutunga korora ibyoroye byose byapfa nunagiye korora kandi bizomubyarira umugisha bizonamukuza bimugeza imbere urakoze no ku bindi byiza byose ugiye kubandanya udukorera urakoze ku bana bawe uri kubohora urakoze ku basore bawe ukuye mu bwibone urakoze ku basore bawe matanuye n'isi urakoze ku basore bawe ugiriye ikigongo ku matatiwaje bari bafise n'imyuka mibi yabaherekeza kuberayo urakoze ku bana bawe ukuye ku mwuka w'impanuka urakoze mwami Imana kuri uyu mwana ukuye ku urupfu rwo ku myaka 38 ukamushira mu kuramba no koranirwa mu izina ryawe shimye nkengurutse kandi natuye neza kuri twebwe twese tuateramanye nawe uyu munsi amen haleluya uiteka bane natse uiteka duteriteka uiteka duteturure uiteka
tunezereze Uwiteka dutunze abohora bacu natwe tugaca twikwidegemvya amina 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 kunda nkubwire mukama kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama oro mwami wanje kunda ndabivuge ko ngukunda cyane rwose ukunde ndabivuge ore mana yanje reka ndabivuge ko ngukunda cyane rwose nimwumvirize ijambo ry'umukama mwebwe muhinda umushitsi mwumvise ijambo ryiwe bene wanyu babanka kandi bakabakumira kubera izina ryanje bavuze bati umukama nani nahaze kugira ngo twirabira akanyamuneza kanyu ariko bo bazomaramara ugwamo rw'intureka ruvuye mu gisagara ijwi rivuye mu ngoro n'ijwi ry'umukama yihora basi biwe nimunezerwe hamwe na Yerusalemu muhimbarwe hamwe nayo mwebwe mwese abakunzi bayo nimuhimbagwe cyane hamwe nayo mwebwe mwese mwari muyigandariye kugira ngo mubone konka muhazwe n'ibere ry'uruhoza rwayo kugira ngo mwonke musoserwe n'umwuzurira w'ubuni nazwa bwayo nkako nguko uko umukamanye n'ingabo avuze ndagiye guhunda amahoro Yerusalemu n'umukristo wese yisobanukiwe niwe twari kumwe muri rizamu amahoro atemba nk'uruzi ubu ni nazo bw'amakungu nabwo uhashware nk'umugezi washeshura koze mukama muzokonka turaje kwiyongera muzoterugwa tuterure bazobasimbagiza ku bibero bidukorere niwe dushaka na wundi numwe dushaka kurya umuntu ahozwa na nyina wiwe naje wenyene nzobahoza muzohereza Yerusalemu uragahorana natwe mukama muzobibona umutima wanyu himbarwe amagufa yanyu asubire gutoha mwakujya ku bwatsi ukuboko k'umukama kuzokwimenyesha basabwe biwe kandi ishavu ryiwe naryo arisuke ku basi ibiwe ngo umukama araje mu mbeya z'umuriro imikogote yiwe nayo ije nk'igihuhose ngo yerekane ubukari bw'ishavu afise imiragwe yiwe nayo yake nk'imbeya z'umuriro mukama azoca urubanza akoresheje umuriro ahantu umuntu wese akoresheje inkota abazokwicwa n'umukama bazoba benshi kuko batitwaritse itegeko ryiwe mukama dukure kwica gisuzuguro cy'uko uzohitanwa n'umuriro cyangwa inkota y'umukama uko ibyo ntibishobora kuba n'ubunyene mukama naza gupima asange mu mutima wawe witeguriye urukiza witeguriye ubutabazi witeguriye ubuninazo bwiwe witeguriye amahoro yiwe witeguriye ubushobozi bwiwe ibyo bihabwa ukiri kuri iyi si ahubwo niyo ngazi izokuduza ntuzohushe kuzosubira kwa so iyo wari waravuye igihe kigeze mu busaza bwawe ataguhekenya isya z'amenyo atagusaza nk'ikidaji atamibabara atamunaniro ekanye najyawe nyene uvuga uti harageze ko mukama arengutsa umusabyi wiwe ntugire ubwoba kwera bigutera ubwoba ntugire ubwoba kwera amakuba ufise ntugire ubwoba kwera urugwara mugendana ntugire ubwoba kwera akavuyo k'ubuzima urimo iki nico gihe cy'uko umutima wawe ugira ibyishimo iki nico gihe cy'uko umutima wawe unezerwa iki nico gihe cy'uko Imana ikora gusumba uko amaboko y'abana b'abantu yokora gutyo bikagaragara ko Imana wasenze ikura akavuyo ikura igisuzuguro aha niho twavomye aya masoko y'isengesho ribohora aha niho twavomye aya masoko y'isengesho ritabara aha niho twavomye aya masengesho ari mu bubasha ari mu bushobozi ari mu butsinzi emera ko Imana ikiza emera ko Imana ikura ku cyavu n'ingwara yawe itavuzwe n'igitero cyawe kitavuzwe n'igisuzuguro cyawe kitavuzwe ucakire waturuti mukame k'igisuzuguro
gisuzuguro ndacase uhaguruke muri uko kwemera wirinde kuryaryanya Imana kimwe muri 10 kuko umugishira utanga wirinde kuryaryanya Imana ishikanwa ry'aboro wirinde kwishimikiza ibyaha cyangwa ibyago hama ngube kure y'itegeko ry'umukama ibyo nibyo byonyine bitsikamira ubugingo bwacu kako tubohoka tugahora mu ruzererezi ibi nibyo ukwiye gukoresha ukugururirwa ikirere ciza ku buzima bwawe kandi ku buryo budasubirwamo ugahora mu mwidegembyo Kristo warahezagiwe horana inema y'Imana urukundo rwayo ubutware ubuyobozi n'ubudahangarwa bw'ubutatu bw'andi Imana imwe rudende bibe muri twebwe no mu myaka yose amina 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 kunda nkugire mukama papa reke ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama kuko uri Mana yanjye kunda ndabivuge ko ngukunda cyane rwose papa ukunde ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama ego ore mbyeyi yanjye kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose urakoze mukama uragahorana natwe